Leviticus chapter 6. Leviticus chapter 6, verse 11, 12. Leviticus chapter 6, verse 11 and 12. Sikwimo yokuthandaza, sikwimo kaThixo asafune nokuchitha nexesha. Leviticus chapter 6 from verse 11 and 12. Verse 12. Ima umekanye.
Ndibonga Mtyapi silisiwe Nkosi ngayamkela umtshini ndikhonzisa ibandla elise-SG ikhaya liseGcuwa kodwa sesihlala eBhayi igama lenkosi mabonga. Ndiyamthanda kakhulu uThixo nam ndifumene intlonipho yokucelwa RCC enkosini chairman ngalo mbono. Umbono onje unqabile wokuba abantu bakhe babizelwe inkomfa yokuthandaza upliftwe spirit sethu siyaha siyathemba ukuba we will never be the same again. Count, I am blessed. I will never be the same. Jesus. Kule ndawo esigqiba kuyifunda ngokufutshana awebelong ndifuna ukuthetha ngesihloko esithi what is it that we preach in the last days? What is it that we preach? Njengoba unyaka uqala sikala sisentabeni kaThixo sekuthetha kakhulu iningi kwethethweyo kodwa ndikhalela okokuba siyibone ngesyllabus. Hallelujah. Ukuthi intoni isyllabus yethu more especially kule end time. Uthi uYesu ebuza abafundi bakhe kuMatthew 16 ubuza just a simple question. Bathi abantu ndibani? Wakamba benza nempendulo ezahlukeneyo ezikude kulombuzo osimple. Bathi abantu nguJohane, bathi abanye nguJeremiya. Wafumanisa uYesu ukuthi ngeli lakhe ixesha kusakhawulwa uJeremiya. Ngeli lakhe ixesha kusakhawulwa uJohn. Ngeli lakhe ixesha kusakhawulwa abaprofethi abadala. Waphinda wabuza wathi alright kuyabonakala uba nina anikazitolike ebantwini. Kuyabonakala uba njengoba ndihleli nani abantu abangangazi kodwa basazi abaprofethi abadala. It's high time sibazise lo. Hallelujah. Wabuza umbuzo wesibili wathi ke nina nithi ndibani? Njengoba mna ndihleli nani wathi kwaka. Waphakama Simeon Bajona weMabenyawo wathi wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo. Hallelujah. Hallelujah. Wathi phansi kwalelona ndiyabethela khona ibandla lam kulapho uYesu wayeqala ukuthetha ngegama elithi bandla. Eli bandla ayilobandla lamntu, libandla likaKristu. Kumele uba kukhonye yena. Amen. Amen. Now let's subject everything debated and what is it that we preach? In God is subject. Ikamela basimabonga. Kale mfundele sisi. Sizothandaza I won't be long. Fundele apha siswa. Ashume ingubo zakhe ezo. Ambathe ingubo zimbi. Aphume nothuthu. Ayenalo ngaphandle kwemiguba. Endaweni emhlophe. Umlilo ophezu kwesibingelelo. Awuhlala usitha kuso. Kule ndawo esiziba kuyifunda. Sifunda incwadi eLeviticus. Incwadi eLeviticus basayilanda incwadi yokulo. Kufundiswa abantwana bakwaIsrayeli besenhlango bafundiswa indlela yokubuka uThixo. Abakuba uThixo unkulu kanjani. Bawubona uchapter 1 wale ncwadi kuthetha nge-burning offering. Apha kwakusiwa amathini athathwa amathini ayotshiswa.
Okwesibili uchapter 2 uthetha ngegrain offering. Apho khona isisimanga leyandedlula leyithi grain offering. Ngoba babesenhlango yonke into esenhlango tyalo enhlango ayiphumi. Kodwa God was expecting from them ukuba benze le-grain offering. Lithi kwakusenhlango iphetele i-burning offering ekuchapter 1 ngoba uthatha inkomo angenayo inkomo uthatha ibhokwe angenayo ibhokwe uthatha ihole uvuka kusasa uzingele ihole kodwa i-grain ivela phenhlango kodwa bebeyizama ibekho i-grain ngoba ayifunwa mntu ifunwa nguThixo. Awuthixo adimandi into ebomini bakho uyanyanzeleka okokuba uyenze hayi ngokuthanda kwakho ngokuthanda kaThixo. My God, my Jesus. Uchapter 3 abesethetha nge-fellowship offering. Uchapter 4 abesethetha nge-sin offering. Uchapter 5 abesethetha nge-guilty offering. Yonke le minikelelo ibithathwa iziswe e-altareni, to the altar. Number 1, ukuba i-altar yethu lesishumayela kuyo asishumayeli ngoKristu kuzokwenzeka nini. Ngoba we must make sure okokuba i-altar imile. My God. Ngoba i-altar yinendawo kusizwa kuyo leminikelo. Ngamanye amagama akusazizwa ke ngalendlela yakudala. Ithi lokho asisiza enkondweni kasisiza isuka emakhaya. We expect something from the altar. Ithini lento? Dithi i-altar ezindala must delete. I-altar zamabhoko angene wafika waze kwakhela i-altar ngoba baphuma kwinyalo ngenyalo be-expecte yoba abefika kwilokhali yakho bazaphila bangene begula baphume begula. Ngamanye amagama yintoni i-altar? I-altar number 1 is a place of covenant. The altar number 2 is a place of refuge. Indawo yokubalekela. Number 3, the altar. Indawo is a place of hope. Abesiza banethemba lokuba bazakunyanga. Hallelujah. Kodwa kuyenzeka bangene usathetha amabhongo akho e-altareni. Kusabekwa nendawo nam ndiyafuna ukuyedisha ngelithi unamabhongo awuzulunga. Unamabhongo entshumayelweni kwi-altar ayizulunga. Le ndawo ayondawo yamabali. Le ndawo ayondawo yentombi. Andifundele mama incwadi kaTimothy, 2 Timothy chapter 4 verse 2. Nabani noyifumenela sizothandaza I don't have time. 2 Timothy chapter 4 unfundele verse 2. Chapter 4 verse 2. Khona sizothandaza. Khona sifumenela 2 Timothy verse 2 yes.
Put the certificates. Preach the word. Preach the word. God. Preach the word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. Whether the time is favorable, preach the word. Preach the word. Patiently correct, rebuke, and encourage your people. Patiently. It comes into patiently. Probably come and ask bro. Everything he probably. Come he was willing to understand the Lord. Baba, I believe that you come and the Luka. Baba, after we ufuna kuphume igolide. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. And encourage your people with good teaching. Eating alone, Utimo Paul, Ukanalisa, Upau Kanalisa, Timothy, Timothy, everybody man, Manakin said, Yoma, and I take him. But to this. Goma, and then I be that's never boom in the food. But then I make a temper, that's never boom in the temper. Goma, then now, you know your temper. What's in the body? She's on the dance. Get on now. Omnido. Oseko Mili. Mama Pay. I don't know. And it's a tata. Eating alone in a nutshell. What is it that you preach? What makes Indama yetu ya antwana ihlala uvutha umlilo lapha antwaneni sikawugcina kanjani? Number 1, nathi syllabus. Number 1, into ebamba umlilo is to preach about the incarnation. Ukuzalwa kukaYesu, ezalwa engazalwa muntu. Noma uyi-organizer, noma uyi-elder, noma ungumfundisi, noma ungumhamende. 1, insekwa syllabus yokuzalwa kukaYesu omkibulu. Number 2, insekwa kuba we preach about the cross. Hallelujah. Number 3, we preach about the resurrection. Hallelujah. Number 5, we preach about the name. The power of the name. Actually, what is it that makes this name so powerful? Indonile eyenza eligama likaYesu likaphelelwa ngamandla. Aligama awuyalikhombisa nango ngamanye amagama ithi lento lithathayo asibuyele kuKristu. Sishumayele uKristu kwikona zonke. Silayite ngaye kwikona zonke. Why? There are 5 strong elements ezikhona emhlabeni wonke. Element number 1 is the sun. Element number 2 is the light. Element number 3 is fire. Element number 4 is earth. Element number 5, hallelujah. Element number 5 is water. So 5 as the element. See the element as is strong. As the Mulu Alaman. About the way of Mulilana. And the Yesu. Elilana.
Kampala mseka kwa kitanda na nyangika. Kapasiwe. Sibizela kubasa. Sibizela kubasa. Sibizela kubasa. Nomlilo utale uvuta. Kama kwasha onke. Singapumi. Ukuba utime. Ngeni nekutesha. Singapumi. Nesisimame. Nomlilo. Wekte. Nekesha letu. Utule mpali. Umlilo. Osekongeni. Awukali uvuta. Funa kazi hapa. Sikotuwa. Sibuyela makhaya. Hallelujah. Sihamba. Sikotuwa. Sibuyela makhaya. Sithi Nkosi. Nomlilo siwuthole mina. Hallelujah. Shunyelelwa apostoli abalekani. Abazawuthobeka. Into khanda zokucela yona. Umlilo ungapheli. Umlilo. Ungapheli. Umlilo. Ungapheli. Umlilo. Uthi umlilo. No, ungapheli. Uthi umbhali. Umbingeleli makakhulule. Ingubo yakhe. Hallelujah. And futhi nomlilo awubaswa apho kuthuthu khona. Alakala umbingeleli. Hallelujah. Come on, the church. Sinigonwa esechechi. Echechi xa umfundisi ezakwenziwa ezakucula undiyakhona phambi koba enze isivumo sakhona uthatha isevasi zenyuka ziyomnxulisa enye igama ukhulula le ebenqinile ezawuhambisa umthandeleko anxityiswe enye igama uthi lo mbhali into amayenzeke uqala akhulule nengubo ngoba ingubo yakho ayizosinceda kodwa ikhona ingubo ayembathwayo. Haleluya. Uqale yona uthi xa seyinqinile. My God. Haleluya. Uthi ngubususe uthuthu amlwabu basa phezu kothuthu. My God. Emphethoko ayithilile abeseyabasa. Yomlilo. Sinomlilo. Sinomlilo. Kajehova. Umlilo. Siphethe umlilo wezulu. Sinomlilo.
sayitolo sikasathana sicela sawuthisa amaqhinga ongenawo nomlilo Hallelujah. Baba sebesitha lokho imiyakho iyahasa. Cula ngethiki. Khonza ngethiki. Shumayela ngethiki. Siyathandaza uyazindulula ngoku izizwe siyanduluka sibheke emakhaya Oh Jesus. ugqibela ngelithi lo mlilo owulayitile ngaphakathi kwethu ungacimi. Oh bawo sigcinele wona ungasishiyi. Amandla kaMoya Ingcwele angohlukani nempilweni. Siqede ezintweni zonke ngoba lo mlilo bawona amandla. uYohane wathi xa efikile uYesu uza kunibhaptiza ngomlilo. Siyawazi lo mlilo owenza sibe ngamageza. Siyawazi lo mlilo ovuthayo emathanjeni ethu. Siyawazi lo mlilo otshisa inhliziyo ibe nomthwalo wabantu ababhubhayo, wabantu abatshabalalayo bekude nofefeni wakho. Sincede sibuyele, ungavumi nakancinci uba sivuma ukubasa umlilo wakho phezu kothuthu. Sinike le nhliziyo athe uyezekile, inhliziyo uThixo ayithambisayo esiyifumeneyo. Thixo wamathandekayo itshintshiwe yelinje, manje sinenhliziyo yenyama kanti sinomoya kaThixo ukuze abantu sibazi. Silile
abantu bakhe. Sikelele umkhonzo wakho, sisikelele sonke ngabanye kule ndawo. Ungasiyekeli Nkosi, sekuthethwe kakhulu nababingeleli, sekuthethwe kakhulu nezicela zakho. Sihleli phansi siyeva, sijonga mva apho singenzana kakuhle. Thembethile ukutransform impilo zabantu abaninzi, bafumana insikelo yokungalili. Bayalila abantu, bayalila abantu abanali, bayakhala. Impatho bombi yomoya welilizwe okhohlakeleyo. Khulula abantu bakho, nceda Nkosi thina sonke singumzimba wakho, ukuze sigcwale umlilo siyohlakula yezwi lakho. Nkosi, mawu siyabulela ezintweni zonke ngoKristu Yesu. Amen.